Kaisen. Ladies and gentlemen, we have a winner from Mindanao, Philippines. Kaisen from Claveria Misamis Oriental. Kaisen is the winner. Kaisen, pwede na nimo kuhaon ang imong gift. Nari mong gift. Pastor. Pastor, nari mong gift. Pastor. Pastor. Your gift. Nari mong gift. Pas. Here. Pas. Pas ba? Maulaw si Kaisen sa camera. Nari ang gift. Ibo na sana. Here. Put. Ang gift ni Kaisen. Nara. Sige. Nara. Imong hands. Imong hands. Yan imong hands. Imong gift. Isa nga alcohol. Sponsored by Green Cross Alcohol. Pakpakan na to si Kaisen. Clap your hands. Okay, maura to karon ang atong programa. Humana. Bye-bye. Sing guys, sing ba yung Magilyo? Sige. Bayang Magilyo, kisisingan, alaba puso, salalabodahan, lubang galilang, duyang mamagpagiti, nanganganot, sispapasisiyin, tatagadak-tugtog, sosiyo yan, at ilang tulay hawas, mami mamamahal, hasta na matawan mo. Ay daruyo, arayang ganyan, para magiging tayo na, sinta, walang natin sa tubig. Thank you. Clap your hands. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. May Pasko. Naraan ko na regalo. Guys, nadami karon sa kuan Claveria Misamis Oriental karon January 1, 2023. Happy New Year. Happy January 1, meron sila Merry 2023. So naglaag mi karon dere. Happy New Year, guys. Happy New Year. Say Happy New Year, Kaisen. Happy New Year. Happy New Year, guys. Happy New Year. Same sa Pasko. Nagulan gyapon karon January 1. Nagulan gyapon. Nam siguro yung low pressure area. Tatanawa. Ano? Oh, dili gyapon nimo makita ang bukid ya. Nay bukid ya. Kaya so kay nagulan man, dili nimo siya makita. Bata nga gaya ng magkape. Sige na. Lamig kayo. Yummy coffee. Yummy coffee. Kape o. Noon pa naman. Sige.
pahabol ni dire sa Villanueva, Misamis Oriental. Pahabol nga video. Okay, tara, see you tomorrow. Guys, this is the next day. Atong tiwason atong vlog kahapon dito sa Claveria. So, naata diri karon sa Cagayan de Oro City na. Bad weather lang gyapon ang condition. So, wato ta sa ubos kay naatay paliton nga burger sa TunayD roll. Kay murag lami mo kaon og burger karon sa mga makita nato sa Facebook nga mga post ba. Din na to guys is Saco, Nazareth Cagayan de Oro City.
Nara guys, kani. Dre ta palit tag burger dre. Alright. Nag-order ko og isa ka bag-o nila katong skate burger worth 150 and then katong tuna rolls 3 pieces with dip tag 60 and then white brew na tag 75. Pagbalik na ko, kaon na ta. Skate burger worth 150 and tuna rolls. Wow, lamin iba. Worth 60 pesos. Ano? Sa ato ang tilawan. Awa. So pagpalit mo sa ila guys, lamig kailang mga pagkaon dito. White brew. May ay. Gutom yung ko ba? Ako na niyog to mga good. It's 4 PM no. Sulit kayo. May kayo. Naratang dip sa tuna roll. Oh, nagkalat. My goodness. Okay lang. Patay na sagol ta burger. Ulawan na to niya. Don't know if maklaro ba ko diya. Nara guys. So sa balay na lang na ako ni doon guys. Okay, busog na ko. Busog ang atabs. It's 4:43 PM and ulan pagyapon no. Na ako sa Saco Street, dire sa Nazareth Cagayan de Oro City. So I think guys, dire ra ko tama na ning video. So if ganahan mo nga ni klase nga video, please like and subscribe to my channel. Please. Bye bye.